Malebogo Letlhare. I'm a mother of 4, 2 boys and 2 girls who are under the age of 15. So I've been a mother since I was 24 years, and it has been a very exciting journey with different characteristics of these 4 kids and raising them at the same time, raising myself. And it has been a very enjoyable journey, interactive journey. We are different in terms of characters, as having to deal with Mama Baba 4, all the time. Everybody wants they have their own requests, and I have to always meet up to them and show them how unique they are, how different they are, so that I can be able to so one because so I try by all means to engage by communicating with them one-on-one basis. Guys, this is the situation, this is what we have, this is what we need to do, so what can we do? I engage them in decision making, so it actually helps us to raise them. Because especially and they look up to us. So all the time, if I'm not there, the father should be there to make sure either ba isa sekolong ga se ra bona ba isa mphakela ke nna ke tshwantseng gore ke ba isa kana maitse ba ba tsayang jalo ba ira di sports ka bo di weekends ana ba isa di sportseng o tshwantse gore either a moise o mongwe a motse. So we are always in communication about how we are going to help them. Le di tse ba di tlhoka mo lapeng ke nna le bua le rrago gore bana ba tlhoka se le ene, because on thing all the time in terms of but weekend go not tricky because we are also farmers. So farmong, so and we plan in advance. Re tse matlhoki a bone le gore le ha re budget re itse gore o tlhoka bokana o neelwa eng ga neelweng kgwedi. So we make sure gore those things we communicate. Most of the time re keep bana ba rena mo lapeng, re leka go ba supegetsa botlhokwa ba go nna mo lapeng, go ba sireletsa ka dilo tse dintsi tse diragalang ko ntle. So ga ba le mo lapeng yana mongwe wa rona o tshwanetse gore a ba le teng kana re le teng rotlhe wa bana re tshameke le bone, le ke go engage le bone, re ba rotloetse hey le ga go se motlhofo because ra gola re na le di other engagements ko ntle kwa tshwanetse gore re support ba bangwe ba masika le ditsala, mme we always play that communication game.